Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV ho muherereye hose mudukurikiye. Reka mbabwire yuko twinjiye makuru agezweho kuri aya masaha, na makuru akomeye, na makuru aremereye, na makuru kandi birumvikana agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire yuko ibintu byongeye gukomera kugeza ubu ngubu tuvugana. Imirwano yongeye kwinjira mu bice bitandukanye ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ko muri aya makuru turaza guhera ku itangazo rya Alliance Fleuve Congo mama 23, ni itangazo ritanga gasopo kuri leta ya Kinshasa yose. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye, niba turi kumwe hano rero ibi uraza kubisobanukirwa gatanu kuri kagenzi kako. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi nkubwire ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye cyo mu Burundi ubwoba ni bwose nyuma y'igitero cy'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Makuru aravuga ko iki kibuga cyo mu Burundi ari cyo gishobora kuza gukurikiraho no kubera iyihe mpamvu turaza kubyinjiramo, kandi ndaza kukubwira yuko abakozi bakora kuri iki kibuga cy'indege kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi ngo benshi bagiye banga kujya ku kazi. Ibi rero bikaba byongeye gukomera. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi nkubwire ko muri Fizi, ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano yikomeye yongeye kubura hagati ya Twirwaneho na FARDC ni mu bice bya Pwezero. Turaza kunyarukirayo naho turebere hamwe uko ibintu byifashe kugeza uyu munsi. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi nkujyane muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Mubwire ko ibitero bya Alliance Fleuve Congo mama 23 byongeye kuvugwa hagati yabo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni mu duce tugera kuri tubiri twegereye mu iso. Turaza kunyarukirayo naho turebere hamwe uko ibintu byifashe. Tukiri muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru kandi turaza kubabwira ko abantu bagera kuri 3 bivugwa ko bakomeretse bikomeye n'ubundi mu mirwano yabereye ahitwa Ikatoro. Turaza kunyarukirayo naho turebere hamwe uko ibintu byifashe. Ngayo rero amakuru tugiye gusangira hano ku Ibendera TV muri aka kanya. Niba wamaze kugera hano nyemerera n'ubundi nkuko bisanzwe unerekereho like yawe, nta kintu biri buze kugutwara. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unyemerere unerekereho subscribe, nta kibazo biri bugutware. Ni ibintu bidatwaye n'amasegonda 3, ni ibintu bidatwaye na mega. Ubwo rero niba nta kindi kibazo ufite unyemerere unerekereho subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Reka rero munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku Ibendera TV. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese mudukurikiye, ikaze ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Abantu bari mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda mu bice by'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba n'umujyi wa Kigali tubahaye ikaze. By'umwihariko abantu bari Karongi, Yambusana, abantu bari yo hepfo za Kirehe, Yambusana, abantu bari hari
abaherereye hepfo za Gisagara namwe Yambu sana, abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Yambu, cyane cyane abaherereye hano Igoma, abari Kisangani, abariyo za Rucuru, Masisi, namwe tubahaye ikaze. Abaherereye mu gihugu cya Uganda mumeze mute? Ikaze. Abari mu Burundi ikaze, abari Kenya, Tanzania, Sudani, Malawi, Mozambique, namwe ikaze makuru hano ku Ibendera TV. Abantu muherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe mbahaye ikaze, abaherereye muri Canada ikaze, abari mu Buholandi ikaze, abari mu Bubiligi ikaze, n'ahandi mudukurikira muherereye mwese tubahaye ikaze. Ubwo abasigaye muze kugenda munyandikira mu mwanya wahariwe ibitekerezo, mumbwire aho muherereye kugira ngo rimwe na rimwe tujye tunamenya mu gihe ngo mugari wadukurikira hano ku Ibendera TV. Reka nta gutinda twinjire muri aya makuru. Ni amakuru tugiye kwanzikira ku itangazo rya Alliance Fleuve Congo. 23 ni itangazo basohoye ku munsi w'ejo amasaha y'umugoroba. Ni itangazo ariko rikubiyemo ingingo ziremereye kandi zikomeye cyane, niyo mpamvu nkubwira ko iri tangazo ni itangazo ridasanzwe. Iri tangazo ni itangazo ryahawe itariki ya 3 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'umutwe wa M23 riramenyesha rubanda ko hagati yo kuwa gatandatu tariki 31 Mutarama mu mwaka ushize, muri uyu mwaka w'2026 no ku cyumweru tariki ya 1 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026 ryashoboye gusenya ikigo gikuru cyifashishwaga mu kuyobora no kugenzura indege za gisirikare zitagira abaderevu, no kuvuga zizizwi nka drone, cyari cyarashyizwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Iki kigo cyari ingenzi cyane mu gutegura, guhuza no gushyira mu bikorwa ibikorwa by'ubwicanyi byibasiraga abasivile ndetse n'ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo M23 mu bice byari byarabohojwe, by'umwihariko muri Masisi, Walikale, Rucuru, Rubero, Karehe, Mwenga na Minembwe. Iki gikorwa cyakozwe nyuma y'uko habayeho kugaragaza kenshi no gutanga ibimenyetso bifatika byerekeye ubwicanyi bukorerwa abasivile mu bice byabohojwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikibabaje ngo nuko ayo makuru yose yirengagijwe burundu, akakirirwa mu kutita ku kibazo no guceceka gusesereza. Ni tangazo ya Alliance Fleuve Congo M23 dukomeje kubagezaho. Alliance Fleuve Congo M23 ikaba yibutsa ku mugaragaro ko itazigera irebera ubwicanyi bukorerwa abasivile b'inzirakarengane. Iraburira ubutegetsi bwa Kinshasa ko aho buzajya bukomeza gukora ibi byaha, Alliance Fleuve Congo M23 izajya ihita ikosora, izajya ihita itanga ibihano, kandi ngo izakomeza gufata ingamba zo gukumira no gukuraho izo ngaruka ziri ku nkomoko yazo, no kuvuga kuvanaho izo ngaruka abazihereye aho zituruka, aho zikomoka, cyangwa se aho source yazo iri. Alliance Fleuve Congo M23 ikaba isaba ubutegetsi bwa Kinshasa guhitamo neza kandi ku mugaragaro hagati y'amahoro n'intambara nta kwibeshya. Iri tangazo rigakomeza rigira riti niba abahisemo amahoro bagomba kubahiriza byimazeyo agahenge, no kuvuga seserofe. Niba kandi bahisemo intambara bazaryozwa inshingano zose n'ingaruka zayo uko zakabaye.
Alliance Fleuve Congo 23 ikaba isaba kandi ubutegetsi bwa Kinshasa kureka gushakira ahandi abaryozwa. Igikorwa cyabereye ikisangani cyakozwe n'ingabo za Alliance Fleuve Congo 23. Nitangazo ya Alliance Fleuve Congo 23 dukomeje kubagezaho, bakaba biyemereye kumugaragara ko aribo bagabye ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Iri tangazo rigakomeza rigira riti ubutegetsi bwa Kinshasa buzi neza ibikoresho bya gisirikare bwaretse ku bibuga by'indege bya Goma na Kavumu, kandi bugomba no gusobanukirwa ko gukoresha drone n'abacanshuro atari uburenganzira bwihariye bwa Kinshasa gusa. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba isaba byihutirwa umuryango mpuzamahanga gufata ingamba zidatinze zo guhagarika ubugome bw'ubutegetsi bwa Kinshasa no guhagarika kudahana ibyaha bikorerwa abasivile. Mu gusoza, Alliance Fleuve Congo 23 irongera gushimangira ubwitange bwayo bukomeye kandi budatezuka mu gushaka igisubizo cy'amahoro ku makimbirane ariho ubungobo. Ibi bikorewe i Goma tariki 3 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2026 ku izina rya Alliance Fleuve Congo 23. Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'itangazamakuru n'itumanaho muri AFC 23. Iri tangazo ntago ndi buritangeho komantere nyinshi kubera yuko byanze bikunze ibiririmo birasobanutse, ariko ingingo zigera kuri ebyiri twagarukaho. Ingingo ya mbere nuko bamaze kuvanaho urujijo mu gihe leta ya Kinshasa yari irimo ishakishiriza ahandi ngo ivuga yuko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyarashweho n'u Rwanda. Alliance Fleuve Congo 23 imaze guca impaka yiyemerera yuko ibitero byagabwe kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani aribo babikoze. Indi ngingo ya kabiri nayo ikomeye twagarukaho ni ingingo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo batangaje, ngira ngo ni nko mu gika kiri tangazo cya kabiri cyangwa cya gatatu, aho bavuze yuko leta ya Kongo igomba guhitamo amahoro cyangwa intambara. Yahitamo amahoro igakurikiza ingamba zose zijyanye no guhagarika imirwano, ibyo bise cessez-le-feu. Yaba ihisemo inzira y'intambara ikirengera ingaruka zayo zose. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeye cyane, dore ko Alliance Fleuve Congo 23 itanze gasopo yuko mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baba bakomeje kugaba ibitero mu bice cyane cyane ibituwe n'abaturage b'abasivile, Alliance Fleuve Congo 23 izatanga ibihano byihanukiriye, kandi ibi bihano bigatangwa kugeza ku nkomoko yaho ikibazo kiri cyangwa gituruka. Ibintu bikaba byakomeye rero. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu naho byongeye kuzamba ndetse byongeye no gukomera cyane. Ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye giherereye mu Burundi, abahatuye n'abahakorera kugeza ubu ngo ubwoba ni bwose. Reka nkubwire gatoya inkomoko y'ubu bwoba aburahangaha kuri iki kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye mu Burundi. Kugeza ubu Alliance Fleuve Congo 23 igitangaza yuko iki kibuga cy'indege cya Kisangani aribo bakirasheho. Abo mu Burundi bakibuka yuko hari ibitero bimwe na bimwe byajyaga bigabwa yaba muri za Makobora yaba muri za Minembwe, muri ibi bice byose byo muri Kivu y'Amajyepfo hakundaga kugabwa ibitero bya drone bivuga yuko ngo zaturukaga mu gihugu cy'i Burundi, by'umwihariko kuri iki kibuga cy'indege cya Melchior Airport nacyo cyaha mu Burundi. Ibi rero bikimara kuba,
abo mu Burundi bibajije neza tekinike Alliance Fleuve Congo 23 yifashije kugira ngo irase ikibuga cy'indege cya Kisangani, batangira kugira ubwoba rero ko iri koranabuhanga bakoresheje n'ubu buhanga bukomeye bashobora no kubukoresha bakarasa kuri iki kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye mu Burundi. Kugeza ubu rero ndakubwira ko iki kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye nacyo cyabaye tombe mu yandi magambo, kubera ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi biravugwa yuko abakozi bose ngo babwiwe kujya mu kazi, ariko bamwe ngo bagenda babyanga, abavuga ngo barwaje abana, abavuga ngo barumva batameze neza, abavuga ngo iyi mitwe irabajya, ndetse ndagira ngo nkubwire yuko bivuga yuko mu bakozi bagera nko muri 2/3 by'iki kibuga cy'indege uyu munsi ngo ntibagiye ku kazi kubera ubu bwoba bw'uko ngo hashobora kugabwa ibitero. Bakaba bari kwikanga yuko abo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 bagaba ibitero aha kuri iki kibuga cy'indege. Amakuru akomeje gukwirakwira mu baturage no mu bitangazamakuru hirya no hino rero aravuga ko indege za gisirikare n'ubundi ngo zaba zamaze guhungishwa. Ikindi kandi ngo ahangaha hongerewe uburinzi bukomeye cyane, nubwo bivuga yuko ngo uwoherejwe ku burinzi kuri iki kibuga cy'indege wese kugeza ubu ngubu ngo igitima kiradiha, kubera yuko avuga yuko ngo isaha ku isaha aha naho ashobora kushiduka harangijwe. Ntago rero kugeza ubu ngubu ibintu byoroshye aha kuri iki kibuga cy'indege mu Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi ntago kugeza ubu ngubu ngo amahoro ameze neza, ubwoba ni bwose, ndetse biravuga yuko ngo Neva ni perezida w'iki gihugu nawe ngo ubwoba bwamutashye. Abasesenguzi mu by'umutekano na politike baragaragaza ko igitero cyabereye Kisangani cyahinduye byinshi mu mitekerereze y'akarere, kandi akaba ari igitero kibumbatiye byinshi, akaba ari igitero kandi cyerekana ibimenyetso by'uko kugeza ubu ngubu abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 byanze bikunze imigambi yabo ari migari. Bakimara gutangaza rero ko ibi bitero bigabwa mu baturage batazabyihanganira na gato, ko ahubwo bazatanga ibihano biremereye kandi bikomeye, ndagira ngo nkubwire ko umwuka wahise uzamuka utangira kuba mubi aha kuri iki kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye ni mu gihugu cy'u Burundi. Ngibyo rero ko byifashe, ngira ngo bwo impamvu ibingibi muri kumva hirya no hino bababwira ngo Melchior Ndadaye Airport tombe, nta yindi mpamvu, ibintu nuko nguko bisobanutse mu magambo makeya. Hanyuma rero ni munyemerere dukomeze n'aya makuru, twerekeze muri Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo tayari, kandi ubwo twerekeje ku mirwano yeruye. Noneho uyu munsi mu gitondo cya kare imirwano yongeye kubura hagati ya twirwanaho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni mu bice bya Pozero muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri uyu munsi, kuvuga kuri wa gatatu tariki 4 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026, mu gitondo cya kare humvikanye imirwano ikaze muri Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na Alliance Fleuve Congo 23 bahanganye bikomeye n'ingabo za leta ya Congo FARDC ziri kumwe na Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, bakaba bongeye guhanganira mu gace ka Pozero.
nk'uko bitangazwa n'amakuru atandukanye n'ubundi ngo kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yongeye kumvikana muri aka gace. Inkomoko y'aho aya masasu yaturutse biravuga ko ngo ari ku mwuka kiri mubi cyane muri ibi bice, kuko n'ubundi ahangaha ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kuhagaba ibitero, by'umwihariko ngo barashaka kwigarurira iyi misozi ya Pwezero. Kuva mu cyumweru gishize ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bari bamaze kongera kwigarurira aka gace, nubwo byaje kuvugwa yuko iki ngo cyaje kuba ikinyoma cyari cyashyizwe ahagaragara muri icyo gikorwa. Kandi muri iyi mirwano mbibutse ko harimo kwifashishwa imitwe yihariye ya gisirikare izwi nka Hibuni ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse ahangaha ngo hakaba harimo gukoreshwa n'indege zo mu bwoko bwa drone. Hanyuma ku ruhande rwayo Twirwaneho ikaba ivuga ko yashoboye gusenya drone zo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu mirwano yabereye muri Fizi, by'umwihariko muri bice bya Pwezero. Kugeza ubu aka gace ka Pwezero kari ku musongero cyangwa se karahitegeye n'ubundi ku musozi muremure, niho hari antene imwe rukumbi ya sosiyete y'itumanaho yitwa Vodacom ikorera muri ako karere, bigatuma kaba ingenzi cyane mu itumanaho. Niyo mpamvu aba ku ruhande rwa leta ya Kongo bameze nkaho ari umushumi barimo kwizirika bikomeye cyane kuri aka gace, bashaka kongera bakakagarura mu maboko yabo. Ibi bice bya Pwezero bifatwa nk'ahantu hafite agaciro gakomeye mu bya gisirikare, kuko ari urukuta n'ubundi uhagararaho, cyangwa se ni urukuta n'ubundi rufatanyije Minembwe n'utundi duce dutandukanye. Ubwo ni Minembwe, ni Fizi, ni Uvira. Ibintu rero bikaba bikomeye kwigarurira aka gace. Rero ku ruhande rwa leta ya Kongo baramutse bakisubije, byaba ari inzira ifungutse ijya Fizi centre no mu mujyi wa Baraka, kubera yuko ngo uyu mujyi wa Baraka uri ku ntera igera kuri kilometero 100. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera, imirwano ikaba yongeye kuramuka ikomeye muri ibi bice. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Ibitero n'ubundi byongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi, ni mu duce tugera kuri 2 twegereye Mweso. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi habaye imirwano, akaba ari imirwano yahuje abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'imitwe ya Wazalendo. Akaba ari imirwano yabereye mu duce twa Kivuma na Kanyangohe two mu buyobozi bwa Bwito, ni muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano iramukiye kandi mu gihe bivugwa ko no ku munsi w'ejo hashize ibi bice byari byongeye kuramukiramo imirwano, nk'uko bitangazwa n'amakuru aturuka aha muri ibi bice. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ngo bahanganiye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri ibi bice, aho n'ubundi bivuga yuko ngo ibitero byabaye ahangaha ngo byabereye mu duce tugera kuri 2 turi ku ntera ya kilometero 5 uvuye mu mujyi wa Mweso, ufatwa nk'uw'ingirakamaro mu bya gisirikare muri ibi ibice bya Masisi. Aya makuru avuga ko Alliance Fleuve Congo M23 n'ubundi yongeye guhangana bikomeye cyane na Wazalendo bari mu misozi ireba Kivuma na Kanyangohe. ikaba yari igamije kwirukana
n'ubundi ni ukuvuga iyi mirwano ikaba yari igamije kwirukana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 muri utu duce, nubwo n'ubundi ngo abo ku ruhande rwa leta ya Congo nabo bagaragaje kohereza amasasu menshi. Gusa kugeza ubu ngubu ntibiramenyekana niba hari abiciwe muri iyi mirwano, ariko byanze bikunze ngo ntago babura kubera ko ngo humvikanye amasasu menshi kandi arimo aremereye. Tukiri aha muri teritwari ya Rucuru, reka mubwire ko abantu bagera kuri 3 bakomerekeye bikomeye mu gitero cyagabwe ahitwa Ikatoro. Kugeza ubu amakuru aravuga ko abantu 3 bakomerekeye bikomeye mu gitero cyagabwe n'abajura bitwaje intwaro. Nubwo hari abo numvisha bavuga yuko abashobora kuba ari abarwanyi ba Wazalendo, gusa bikavugwa yuko n'ubundi ibitero byagabwe n'abitwaje intwaro, akaba rero ari ibitero byagabwe mu rugo rumwe rw'umuturage. Ni ibitero byabaye muri iri joro ryakeye, ni ukuvuga ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuri wa gatatu tariki 4 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026. Akaba ari ibitero byagabwe mu mudugudu wa Katoro, ni muri Bwito, aha muri aka karere ka Rucuru, nk'uko bitangazwa n'amakuru aturuka mu baturage batuye ahangaha. Aravuga ko abo bajura ngo bashaka kwiba maze bakarasa umugabo wo muri urwo rugo n'umuhungu we, bombi bagakomeretswa ku maboko mu buryo bukomeye. Ni mu mirwano rero uwo se yakomerekeyemo, umwe mu bajura nawe kandi ngo arakomeretswa aho yaje kumukata ukuboko akoresheje umuhoro. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no kuzamba muri ibi bice. Ndagira ngo nkubwire ko ibintu bikomeje gufata intera ahangaha muri ibi bice. Reka mwese mbashimire inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano, reka nongere nkwibutse ko ahari ku Ibendera TV ni amakuru yitsaka nibanda murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wowe rero uri muri gahunda zitandukanye, nyemerera nkwifurize kugubwa neza, ngusaba kuza gukora like ndetse na subscribe hano ku Ibendera TV. Reka rero niba utari warakoze subscribe hano ku Ibendera TV, nongere nkwibutse ko uyu mwanya ari wo wawe. Niba abyari byakurenze ukaba utari wateretseho like, uyu ni wo mwanya wawe. Hanyuma reka mbashimire, ubundi tugane ku musozo w'aya makuru. Gahunda za Ibendera TV nakagaruka.